kunjalo kusazoba njalo futhi sakudokotela omkhulu lona inkunzi abekhulu uhlabe ngekahlabe ehlaba kuphondi belita hambe lemnyama enhlanganhlango othele izimze lekhanya licalo dlanga libe liqedela phezulu bayincane umsila bathi bayibulala kanje bayihlupheza kunzi amabalabala ezala amathole yangahle kodwa aqanduselayo sayiyo inkunzi lela phansi ezansi kwindawo yaseqonce phansi ezansi kwindawo yasentolo feni kumfula waphansi eqonce Buffalo River abayaziyo kulangiphuza khona kulangihlala khona kulangidla khona kulangibekisa into zami khona kulangigcinisa into zami khona thakathile vele mina ngiyathakatha ngavuma kwavuma isizwe kwavuma umhlaba ngitsho mina kwavuma uhulumeni ubuqu professional African Health Doctor Thakathism sayiwa muyile ngaya mbuye ngoshuni 2026 ngisekhona ngithi mina ungakhulumi ngami kude woza uzozibonela nawe vuma into oyibonile uvume noyaziyo ezibukwayo zezibonwayo okay poko ikhali mina nginazi ipoko ngiyaphoka ngazithatha nami ipoko emadoda simnandi ipoko indoda nendoda ithatha ipoko sayo iphile nesipoko kube mnandi emhlabeni izimpala kanokutsho igibele imoto kanokutsho ngepoko ngikhuluma ngendoda ke mina hayi indaba yokudlala awungazodlalisana nama ngidlale mina anayi isikhathi sokudlala time is money time is business asiphumekela lalela ke naku ukuphethele kona ngusiqalo nosiphelo nanku yeba ngifuna indoda mina yakhileyo ngifuna indoda enomuzi uzothatha usiqalo nosiphelo ngu-alpha and omega lo dokotela uthini kahle yini ikhuluma dokotela ngithi baba alpha and omega nguwe ogomayo la nguwe onqamlayo la nguwe ocelayo lo uJesu wakho lo nguJesu wakho hayi lo wesizwe hayi lo wesizwe kuyocela abantu abayimiliyoni kuye bewena mhlawumbe ngwe-99 million lo nguJesu wakho alpha and omega siqalo nosiphelo lalela ke xa ufuna into ezinhle angithi nawe kufanele ukuthi Nkosi yami ungesabi ungena la angizwa mthini ungesabi ungena la mawufuna ithezi baba suku afford ithezi mawufuna iBMW series suku afforda yona mina ngikhuluma nendoda yokuthi ingesabi ungena la ifumana isiqalo nosiphelo alpha and omega na nguwogwebayo ngustophayo na u-alpha and omega uhamba nento enje uyahamba esitolo angazi ke mina lezi zinto ezakhona ezikhumshile bathini bafana bami VSOP VSOP sepuria walwana kodwa buthola nje obudulayo nawe uyozibukela masowungena eshop ya uhlala nayo angithi mawufuna izinto ezinkulu ufuna ukuthi nawe ukhuphe umuthi kuze uthwala isiqhamo esihle uyawuthena bacimba abanye uyawubulala noma uyawuwisa awuwisi